Kublai pi baro kani kiri gitu darshi MEGHALAYA bidang subhai pi baro syaratuk kubor metaka janmit. Shovel pashi ki kubor bebnya pechwai kimat pekongsan. Bidang subhai menteri rang bak kejelau kondor kisah mai ke jihit li jong kesengsan hima ongka an kanshim ya kebentah jongka lor ke jihit at habilum garo. Onya aireng ke NPP hak election ciking dor bartawan ke jela Assam, temu betai ke nongrim ke benia ke jela. Pensyai Menteri Rangba ke jelau kon ke sama bagi jing penung kerteng ke agatha sama ke thup jong ke nong yelap election berpaunam kum ke jing baklah thok ke seng syak election commission. Badong ke sorkar pedeng ba ke jemput poi ke umpiang petrol diesel bat ke gas jet jingset kalong ke basngan maham persyak ke jemput sapiang kubor baklan. Mentai ne pashwa shaki kubor na keleng ke jela. Menteri Rangba ke jelau kondek kisang mau la ong ba ke jingit li ha kiseng san hima ba per halor kimat ke bedai be kipat riulum ke pai ke kubor ke baklan ula ong ba kinong yalam ke TMC bet ki MDC shimet klai wan lang na ke benta ka bha kamiat jong kipat ba halor ki district council ula banjur ba ki dei bentre kam lai lot bat ula ong ba ke sarkar kan ye lang bat kinong yalam jong ke council halor ke jingkin at hari lom garu laong baki pulit ke dang pelong ke jing tokit dah ke ba le kat kum kisabut badu la benrap baka an kan le ya ke benta ke jongka. But ultimately the district council has to take a call. So it's a district council is an autonomous body. So hence we will see and we will wait for the different decisions being made by the council. But we are evidence and move as per the law. And so had spoken to me and written to me a few days back the kind of incident that happened and the kind of situation that unfolded does require some kind of investigation to take place as to what led to the circumstances and who were involved in especially the section where violence took place and public property was damaged, private property was damaged. So those aspects do need to be looked into detail, but how and what kind of inquiry we are yet to examine because we of course all been busy with this particular situation. So in the days to come we will take a call on that. Menteri Rangba ke jelau kondok kisang mau la omba ke National People's Party ke movement penjari ke jingtrekam ke jongka Assam da ka ba kani aireng ke election ke banwan segi dor barthauan jong ke jela usang ma ubla deiru national president jong ke seng ula ong ba ke NPP kam shimla don shibun kinong krishan ki por belada ba Assam hinre ula kedau ba kani karai ke penyang ki kertong ha ki constituency ki baka kelajit baklawan hadin ke jing krem kinong gelam ha ke than ki bak lapen pau ke jing snotenat ya ke seng ba ula ong ru ba kani ke sinjam ke de ke jing sedang jong ka jing kular kasan perthai ke bejrong ha Assam ha ba ke seng ke temu bentai ya ke nong rim jong ka ha ke te jela reach them. Assam we have not expanded in the past. We felt that there were certain constituencies where we were in touch with some of the leaders for a long time and they had shown interest. And based on that, we took the decision to field a few candidates. Let us hope we don't look at political journey from just one election point of view. For us, it's a process, it's a commitment that we're making, and we are starting a commitment towards the state of Assam. We will continue to move forward, and we hope that we will be able to open an account in this election in Assam. Menteri Rangba ke jelau kon kisang mau lapan syai bagi jemput gatha kisang ma ke beri ke chairperson jong ke MEGHALAYA State Commission for Protection of Child Rights ha ke thup jong ke dong yalap election papau nam kalong ke bapakla
Habis kerem kinong tok kubor ada pentip syau bahkan om yalap election. Hindir ke jongka. Ulaong bakaseng keladap tho ke Election Commission of India da ka bakerpat ben wengno ya ka kerteng ke jongka. Just to share with you, she had already shared with me in the beginning that she will not be campaigning as it is not proper for her to campaign. But due to some comings and the party campaign team not being communicated that part, they ended up putting her name because she is but this message did not reach them at the right moment. But to main campaign. Ja ha ka jengkan ra yodo. Ya kan ni ka jengkan ra la penlong da ki pulit ke special cell haringkat ka anti narcotic task force MEGHALAYA. Ki pulit na lum Dingri police station. Kilation benta gumba prapusan pon kendai south ukinja la yo kurup ha ka ni Shipho pon not kendai kilo la yo kurup na uwe ubriu la amos nongrang. Ki pulit ki la yo men kurup ru Bat kikiat ki bela shet persi, batla register mokot duma. The hills kilapin pulam no ya ki babunt li ki jingsalan. Haka ar pusanterik gulber do yong hanong remils. Hashwa kani haka ar pulai terik gulber layo men bat ya kawai ka kali olto ka badang kit yo do yong hadam cerah hakuliang. Batla dep ban register FIR habarok lightly ki mukot duma. Ki pulit kila penlong kila ong ba ki don barok shispa nyau teli ki FIR kila dep ban ujor haduk menta. Bat kumba lai pusau ngut ki briu kila syakem ki bedon ini ke jingtip la adu Superintendent of Police upan Kaj Kumar. Ketura kelawan pai biang Kunshwa, but kini kikinta bala perking ya kaya kayeng. Brok kila dap biang ha kabaki kali begidukan kila pli biang ha kila saki ba kila kapnya biang ha kabaki letpet. Don kam ya kikinta Lai terekam mentana duk kepor pra bejijan mir adun wan pai biang ka jing yat bet jong kipor ki belalen. Komso uba Roy Cooper syndrome ulak kerani kini hadian ke jeng wan hajar rahmat uba syndrome ulaong batang media. Ula banjur baya ka jengkren haka FIR la keno ba ka jengkren jong u ka de halor ka jing wan rung be an ju ki baru ba sendra mula ong ba ulai trelang ba ka jeng to oket ba u la i ke benkaan is held on the 11th of March 2026 at particular words that have been circulated and as per the FIR the allegation against any particular religion and also statements may create disharmony and it may affect or it may lead to a situation where there will be between two groups or two factions or religions. The allegations and I was charged under section 61 of the BNS which so I've been asked to appear today before the IO
In my statement, I've stated very clearly, I don't know that throughout all over India, just you read at a particular phrase or statement, it should be read in whole, not just a particular statement, because that can create a lot of confusion and a problem to the people. Kinong snong kilapan stat pat penkloy ben lech mi ga jingi okubor bakadong jing du na gas. Ket perthai ki belai don beta da ka America LPG Supply Monitoring Committee hakaba ya ka jingi lang kong lapan ya du Deputy Commissioner Abhilash Barunwal ki ho sor ka jing poi ka gas LPG kalahiar hak ka ki jing thak we day but ka jing buk ki gas than nong gendong one district LPG supply monitoring committee and placed with the gas agencies stock position of all the gas agencies. Simultaneously, we have asked them to give us the list of all the commercial when the consumer can only get a cylinder after 25 days of the previous cylinder, and simultaneously a rural consumer can only get it after 45 days of the previous cylinder. What we have directed the gas agencies is that they must make sure that those who are in need should not be returned. Simultaneously, the government norms to have to be followed because they are bound by that. But apart from that, it should be strictly on a first come, first serve basis so that there is no opportunism, there is no favoritism that is taking place, and justice is done to everyone so that nobody is unjustly deprived of their legitimate right of the gas cylinders. ka nyau trap kalapan long ke campaign ben yada ya ke jonglong tenrai jong ka khandai la ke jaka ki khot ke HYC matagasgi glasam ki save khandai la save our identity po jong kanong ba shillong kelas dang banja ke jonglong tenrai ki jingbam tenrai ki tiar jinglong tenrai ke bahyar peteng lingba ke alor ki jaka ban peni ki jingrai tenrai ki jaka di ki tiar than kti ba penmi hi nalakari ba ke jaka ban bu ye ki dor jong ke jinglong tenrai ke bahyar peteng bom yoi kata u12 jerwa bat us sermiat ya kini kedukan hapo kini kedukan ki dia bat ki jingbam kutia kini kedukan kedon mar la ai jingi kairu ye kini ki besong dukan kumnu ban pedon da ka parivartan sen trailang bat ka kersan ki brio ki bedon jingtuna ha ka bor yoi idon ya kata ka thong bang dalam ba ke jing arab jeng I tengila la ban play ya kene dukan ya ke jing kersan jong phi ki paj ba ma marklem ke jing kersan ke te ta kadaw nga karpat phi paj ba kumba pilai kersan yang kadaw tengah karpat jong ka Meghalaya hi barok kawai la
Ini saya nong stoi makin yarap lang. Open queue ya kena ka business ke jengi kembang lasdang wala ilong barit maknaro ndrei ilong ki bakrau lamba ke jengi yarap ke jong pi. Hal yang pulih putih, hal yang kam komputer, mungkin kilak ban. Apa yang ini kijing persang joki problem yang rak solution so hangna. Kejengdi penbuat haying dorbar snong sut. Ya kan ke program la penlong dak kami mentru community social welfare association haringkat kejeng trailang bat kibor. Kata ki shis pak sau pusau ngut ki kena school bat nyo. Southly ki school. Ki bedon nak ke than. Drok di kia di duma kiu jong kejeng pang HIV hakathan i kan buat kinong kren kila kintu ki khun sam kiar hordang na kidi kejeng ha hakajeng im kejong ki untuk hormat HIV positif di depan bendi on dia ngame mengambil kecil ngame dengan ada kecil no jadi yang baik terlebih ini terlebih untuk umum HIV attack juga immune system no attack kepada CD4 cell sedang itu terlebih mana sedang itu ini dikatakan antara sedang berkor dia sedang di opportunistic infection sedang berhir tak ada pada stage dong ini boy juga AIDS Martin tipi memang HIV positif ke kemudian dia down hikam kena poster sesuatu yang betul HIV akan dibuat. Pada dalam cek le, yang ragu benar ini kita cek juga dia udah ini dia akan ada kecil AIDS, no? Cicil dia kecil AIDS. Itu yang kita kecil. Kita dia KHASI Students Union Nalidor. Kaseng kelaong bak lalit ban pensang ru ye kam nadu benai rempang. Hadian kini kaseng kelai thu bakini kibriu kelayo jingbet pat waiterik ulber baklas dang biang ke kam hak katar cera kelapen sange barsnong hagajing bad kami ibnia halor ke rukom pentrekam karkum ke hukum mi ibnia halor ke rukom pentrekam karkum ke hukum keseng KSU kala ong bakan yai peteng ban but dien ya kini ka kam ti mau hasilenter kini kuwa ka ker kini kuwa ka ken hun lasdang ya ka jinglei ba ka ba wan rwai ning kong e ha ka ba ka ba wan rwai ning kong e ha ka di ka concert bela penlong concert bela penmi da ka book my show la saki ka jing wan tu Tang Maria sedang ke konsert kalau penjong shit tu juga pat ba tang Maria tu juga pat ba tang Maria ki rensan kini ki nong tem wai ru kapan sak kan mau
kelas sedang ke jinglet tem ke jongki nak ke jela ke jongi Mumbai bat ha Bengaluru. Mentang ini pas ke kubor nak ke lengket han. Presiden keseng BJ ketika office kelong nak dia don lang ha kini kesengi kini baru arung bensi kaba penlam wir ki pat ba bat kala kenturu iki pat ba kim dei ben nget iki kubor ham saya bat kabor bedi kmi kepentikna ba jinglong jengman menta kalong kebabiang kakin hun ki menteri hapo ke jenglam jong menteri rang padu keri Narendra Modi kala menjur ya karai ban pentemai ya ke India ha ka benta jong ka nationally determined contribution Kathong kalong na kabenta ka jing tray kam ka ba nadu usnem 8,000 laipuwe hadu usnem 8,000 laipusan ya menta ka India kelala ban pendunai ka jing mi kil air jabo da sau punyo na ka shispa Kathong kalong ru ban penmi kumban riu po na ka shispa da ki kali ki bem pendon kam pnyang shu tat hadu usnem 8,000 laipusan Kani kesin jam kalong ke jingya kun bat pelong yakari India kabalat na kal erjabo tat hadu usnem 8,000 nyopo 2030 से 2035 के गोल्स हैं उसमें 8 नए गोल्स हैं 8 बड़े गोल्स हैं सबसे पहला एमिशन इंटेंसिटी को 2035 तक 47% रिडक्शन करना है We have taken a goal of 47% reduction in the emissions intensity as a by 2035. Of course, baseline 2005. Fossil power, non-fossil fuels based power capacity. 5. बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा नेचुरली अभी ऑलरेडी 52% तो हो ही चुका है और जिस तेजी से नॉन फॉसिल फ्यूल्स में बहुत तेजी से ये अचीव हो जाएगा United States of America Donald Trump ulakan tho ye kiri ke NATO hagran san social media ulakam ba kiri ke NATO ki claim le a ka jing kan at bat ke Iran Trump ha ka jing trend ke jong la patai ya jakka jo ki sipai la penduk pendam no NATO number 1 bat kini ke jing trend ke jong Lain ke Amerika, bat kiri, ki pekerjaan, bat ka halot. Mentang ini pas ki kub. Ball team ke Iran ka Lampung World Cup. La penlong ke ni ke jengkilan penthut ki bor penyai kila sya ya ke jeng penken ria mo namar ke jeng sokya halor ki jeng shan ka ken bring ya chakmat ha kasan perthai ka Iran ke ni kun ya ki jeng le kai warm up per sya ya ke Nigeria ka ha antali le kai kila penpau bagi suk kisan haka jing benta jong kejela
4 degree Celsius Chenong ba Shillong ka jingkrek kalong khatlai degree Celsius ba jing shet kalong ai haring kat ka jing hap slap ba malumala ha ke Shawan poisho buko jong thup khubon pe piang sai sini ke mat pakong san Priang Sobha Menteri Rangba ke Jilla Konrad Kisangma ke jing teli jo kisengsan hima ong ba ka an kan shimi ke benta jo ka halo ke jing kenat hari lom karo Onya ai ring dor bar thau an ke Jilla Assam mu bentai ke nongrim ke bene Pensyai Menteri Rangba ke Jilla Konrad Kisangma ba ke jing